İş жүрүшпөй жатса эмне кылуу керек? Аллаху акбар. İş жүрүшпөй жатса эң алгач тоба истигфардан баштоо керек. Неден баштоо керек? Истигфар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким истигфарды бекем кармаса, Аллах субханаху ва таала ойлонбогон жерден рызкысын берет деген. Кыжалатчылыгын Аллах субхана, кайгысын, көңүлүн ачып коет деген, ошого айлантып коет. Жабылып калган жолдорду ачат деген. Man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala oho istiğfarın ulu faziletini aytkan. Taksın. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. Ya Allah Subhanahu ve Teala istiğfar kılgıla, Rabbыңардан geçirim suragıla. Al geçirimdi asmandan nöşörletip jamgır jadırат. Ana rızkı meselesi. Ya Allah Teala baldardı berет силерге. Mal mülk berет силерге дейт. Бала чака дагы берет Аллах Subhanahu ve Teala. Бактарды, дарыяларды берет Аллах Subhanahu ve Teala. Kur'an-ı Kerim'de. İstiğfarın fazileti öte çoğun. Просто көбөйүш керек. Кичине айтып коюп маселе чечилбейт, билип коюң. 300'den kılınız. 500'den kılınız. Anan görünüz ana istiğfar masalesi çeşitli. Birinciden istiğfarın birinci paydası günah geçirilip, ikincisi kıcalatçılık gider. Ne giderken? Bardık kıcalatçılık gider. Вообще kıcalat oluyor Allah'ın. Eğer de istiğfar kılıp da kıcalat olmasanız, ana sizdeki çöpte siz жалганчысыз da, sizin istiğfarınız çöpte не то. Болса мүмкін емес кыжалатчылык кетпей койгон үчүн. Эми айтса көп болсун.